Shongkonor wa peniat yakni ka jingilang yakni ka por ka pemta samla David Lingwi belong u dukot jong ka executive committee jong ka state youth wing ka jongi dengan sobanai kubleiru ya u secretary jong ka youth wing ka jongi samla Nathaniel Mauri kumjuru nga sobanai kublei ya i president jong ka women's wing kong pilitas im ibla ya ka welcome speech na kaliang ka jong i bangai kubleiru ya i dami rembai belai tu ka jingkran hakani ka por ka pemerintah bangas ko banai kublei lang ya boro kam tam ya ka youth wing ki dekhot ka jong ka ki members jong ka women's wing boro ki belaya penbet ya kani ka public meeting ha kani kasengi ka pemerintah so banai kublei kelum lang ya ki MDC ru ki belai don lang hang ni nganum jer kerteng shu nakaliang ka GSDC ru ngai ki don nakaliang ka GSDC ru ki don bat kumjuru ngai kublei ru ye secretary jong ka women's wing ke jongi i bahun tron belai platform bat i beladon rengkat lang bat ngi kani ko por ka pemerintah klem klet ru ya ki nongilam napo ke Central Executive Committee Dr. Karasyan bolong vice president bat iba grosper rentetiang bolong treasurer bat kumjuru iba kesan kupar bersaimoit bolong ru u state executive member jong ka central body VPP ke jongi ngai kublai ru ya ikrau perkat ibalai jingkren menedang sedang bat kam tame ngai kublai ya pi borok kipat ba kibala pelat ya ka por ke jong pi banwan syakni ka jingilang ka bala penbet kerbang na kaliang jong ka state VPP youth wing bat na kaliang ka women's wing ke jongi balai ngi pelang ya kani ka public meeting kadawi mangi pelang ya kani ka public meeting ka long bet ba ngi persya banweng lawadong ya kani ka lamopat hak ngani dut yutu yipi haka khatsan tarik ngilawan ringkat bat i president nanglam bakli do jong ka party jongi iba adan mele besaimoy ringkat bat ki nangilam jong ka party ringkat ka women's wing ringkat ka youth wing banwan ban jugo ya kani kalawadong bat kay ka ba ngilap haka khatsan tarik ba u foundation stone u bala penyang haka ni kejaga ka bang isong bangi pelong jingelang simla donshu utau foundation stone uday haka por bolong CM iba adan mila besaimot hau arjar khatsau bat kahima melim haka tu kapor bolong CM ilit lato menek CM kilapo ya u foundation stone kila pelong ya ka jingilang ka bakerpang hang ni bat ngi kung ka jat beli hibro kawai ngila smoke komen haka tu kapor bani i ban pit baka district council lapo ka jingilam jong iba adan bat kahima melim hapo ka jingilam jong ilit lato manik sim kilayawan hakani klamo pat ban penkelano yakani kalamo pat syakata kalau odong bat la irik labu yang tahu foundation stone hakani ka jaka bat kabas si haka kasantrik habang iwan pat uta foundation stone simla donshu ulat jakno bat haka kanreu tarik nakaliang ka youth wing, nakaliang ka women's wing, president jong women's wing, nakaliang ka jonga bagi dikot, nilalet support this council, ban submit ya kawai ka city, sya ka this council lingba ECM iba syembor lang renja, ibalong UCM jong ka KSDC, ban tuklar lem, ban wat, ban investigate, habi day bat kata kapang ban ngi sok menru haga jo kapor batang katu kat nisngi nyeli i bana kaliang ka dis council ka kasih autonomous district council hapo ka jingilam jong CM
ki EM, ki chairman, bat ki dikhot ki jongka baro ki officer, ki lawan ban jurip ya kani kalau odong. Balengi persya, nakaleng jonga kumu presiden jong ka yudwing ngayeng hang ni ban persya ban weng ya kata kalau odong. Nomor u presiden jongi u barang bado iba adan melab saimet. Hauslem arajar saw ilapan kalau odong ya kani arajar khat saw ilapan kalau odong ya kani kalau nepat namar balai namar ba ilai ijingai. Kumbaila keren haka kapsan terik bakani ka klau ka jimen toy bha khamtam shaini kishnang ki ba marjan ngatrai kishnang ki tibba kei kata ka jimen toy kapi ki yo nakani ka klau ki tenglong om ki babon hakani ka klau ki don kisim kimrat ki babon ki don hakani ka klau bat ngiyoru ban ring mensim dakal air ka bukut nakani ka klau tingim kwa bakani ka klau kandu no hakani ka por ka banta hapring ka jing jurip nakaleng ka jongi ka youth wing ka state wing ringkat badi persen barang bado bangile iru ka jing jurip nakaleng ka dis council ngilap bon ki mauput kidon ha kani kalau odong bat ngitip syai ba la ajaka syakita kiri shimet lani kita ki politician ngikwa nakaliang ka PPP youth wing ba women's wing bat nakaliang ka PPP bro kawai bangin penne ban pensa ya kamaryang bangin protect ya kata ka environment bangin protect ya kata ka ekosistem namta kalawai kapateng kajongi ki bansawan ngi kata ka climate change kaladon bat kalakta ba ya ukun berliu jongi kanong isyong hang ni habang ipelong ya kani kajinglang nismo pangat ba hadu kata ladang imi na kani kaklaw tangang ti malat na kani kaklaw nismo tu katno kajingshit mismo tu ka climate change kaladan ba kalakta ba bang mismo tu tang na ka jingshit ladang ilet nang ni syati syariboy tang ha umsning hanong po katno ka jingshit takalong kay kabama ba lada nyimla bandri ban sumar yakum kini kiklaw satang tanu teli ki klau ki badan hang ne haposor ladang idu no kani kalong ka jing du ka bakrau nakamta ka pateng ka bansawan nakaleng ka youth wing ki jungi bat ka women's wing nginum ailat ya kiriu shim kabu bakin pendo bakin penyap ya ka pateng jong ki bansawan nakamta ka chat meriu ka jungi nginum ailat ya kita kinung nang shim kabu bakin shim kabu lese bakin le business lese bakin shna kintai ya kita ki building hakni kalau adong hatu perkat napi kumno kila ban ai jaka ya kita ki riu shimet habakani ka khlaw pat kalalong tata kalau adong don kinong shim kabu bat nagalyang kajungi ngilatip sai ba ngilai i babun ki mauput kidan hakani ka klau bat nagaleng ka diskonsil nangit ba kan sale ya ka badan kam bat nagaleng ka jongiru ngikin tu ya ka diskonsil bakan pengham kloy habidei bat kani ka benta banlap mano badan kti ban ya di ya thiet ban ya le business ya kani ka kla ya kani ka lau adong abalalong lau adong kumno kila banyak di banyak thiet jaka hang ni mano badan kti banyo jaka hakani ka lau adong ngibo jingkeli na kaliang ka youth wing ba ka women's wing hakani ka por ka pamenta mano badan kti mano bayo jaka hakani ka lau adong ngilek tip sya ngilai i ki maput ki bapun hakani ka lau adong ka pamenta ngilai i ki developments hang ni apo ka klau
Kiton kato kani kibenta kibala yak sikmat. Ban kai kabang layo cingtep bangle iru don kiblayo banle bansna ya kata ka shopping complex hakane kalawa dong. Ni penram jur ya kini kike boro ya kecing kwan mentoy jang ta kibrio kibal krem perkatso ya kapateng kapan sawan. Kanongi yo ya kata kalaer kapapungat. Niyo ya kita teleng kiba don nakani ka klaw kiba supply ya ka di syakini kisnong kiba marjan ngani tu ya pi ya kani ka por kamta ngasong nasa apo mulai moro habang ayeng natunum yeng la jong ngai kendiang ya kani kalaw adong ya kani kalaw maupan kanu ka jing itanat kanu ka jing jerngam jong kani ka klaw kanu ka jing smau tanat haba ka be kata kalaer pongat sani kitan mulai kijongi bat kitan mulai jongiru ngipun ba ngibam nakani ka lamaupat nakani ka laodong mangiyo nakani ka lamaupat nang ni de nakaliang majongi ka youth wing nakaliang jong ta women's wing ngiyeng ban yang scam ha ka nongrem banginum ailat ba kinweng ya kani ka lamaupat nakata ka jinglong kata ka lawadong ngin yang persya hado bekut bangin ya beteng ban yakhi ban penting kena bakani kam lamaupat kalong dai kata kala odong ditang ini kendak kentian kublai sipun kublai jango